Nove usluge dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja DDOR je učinio bližim pojedincima i porodicama. Pored kolektivnog programa namenjeno kompanijama, spremni su i individualni, bronzani, srebrni i zlatni paket Zdravo daste. This is a point on our way to develop health as the attention to the person, because as an insurance company we insure the life, we insure the health, we insure the accident. Basically, one of our value is to allow the person to be better. Boljem kvalitetu života pojedinca značajno doprinosi prevencija. Zdravo daste paketi skrojeni su prema potrebama građana, ali mogu biti dopunjeni dodatnim pokrićima. Novom uslugom DDOR-a, pored preventivnih pregleda, obezbeđene su i opcije za bolničko i vanbolničko lečenje. Ja mogu da istaknem da je možda privatan sektor bio upravo taj sektor koji je našao svoj prostor za razvoj i poslovanje upravo i promovisanju preventive upravo svojim aktivnostima koje su uz kompanije multinacionalne i prvo strane, a sve više i domaće, prepoznali važnost prevencije, sistematskih pregleda i zdravlja svojih zaposlenih. Da je za zdravlje važna prevencija ukazuju brojna istraživanja koja ističu značaj zdravih stilova života. Deo preventive u sportu čine redovni pregledi. Rekreativni sportisti, njih ima značajno više od sportista profesionalnih i tu treba tražiti onu grupu ljudi koju moramo da podsjetimo da je sigurno bavljenje rekreativnim sportom moguće jedino kroz redovne preventivne preglede koji će pokazati u kojoj meri i u kom obimu ljudi mogu da se bave sportom. Jedan od proslavljenih sportista, olimpijski veteran i psiholog Andrija Gerić, ukazuje da vežbanje pozitivno utiče na mentalno zdravlje, ali i da su sistematski pregledi čuvar zdravlja. Ima u Italiji jedna poslovica koja kaže da jedna jabuka na dan sklanja doktora od vas. Ovde se radi o tome da ako budete uzeli ovu jabuku, vi ćete se prvo pregledati, što je jako bitno, jer ti pregledi i taj treći paket koji nudi DDOR, mislim da je to osnovna stvar, jer ako se pravovremeno uradi pregled, onda može mnogo toga da se smanji u odnosu na neki loši ishodi, mogu da se smanje loši ishodi. Za prvih 100 osiguranika DDOR je pripremio specijalni bonus besplatne dodatne dijagnostike. We decided to award the first client with some special treatment which are related not so much to COVID by itself, because as you know COVID is treated in a state institution, but it's related to diagnostic of post-COVID. In the case that somebody had the COVID, suffered for the COVID, and in the case somebody didn't suffer from the COVID, but wants to check, for example, the state of the immune system, the state of the heart. Usluge pristupačnim čini mobilna aplikacija Moj DDOR koja omogućava zakazivanje pregleda bez čekanja. Klijentima je na raspolaganju i DDOR medicinski kontakt centar.